cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda, kuyangisha leta y'u Rwanda ibindi bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho, nicyo kwigaragambya. Hano hari ibyaha rero ubona bijya gusa, ukwirakwiza amakuru atariyo yo kwa cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda ibihugu by'amahanga no gutangaza amakuru y'ibihuha. Urumva ko hari ibintu nyine ubona bijya gusa, ariko icyemezo urukiko nirwo ruzayifataho umwanzuro mu gihe azatangiye kuburana mu mizi. Mu iburanisha rero ryabaye kuri uyu wa mbere ku bujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, Ingabire Victoire Umuhoza yabanje kubwira urukiko ko nubwo yunganiwe na Maître Gatera Gashabana ari nk'amabura kindi, kuko ngo atunganiwe uko yabyifuzaga, kuko yari yasabye ko yakunganirwa n'umunyamategeko wo mu gihugu cya Kenya, ariko ntiyabona ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda uwo mwuga. Victoire rero yambaye impuzankano y'abagororwa, afite umusatsi wa natureli, mu gihe kandi Maître Gatera Gashabana we babanje gusobanura urukiko baruwa banditse mu gitondo basaba ko ibyo ubushinjacyaha bwasubije ku myanzuro yabo y'ubujurire muri systeme byateshwa agaciro, kuko babishyizemo mu ijoro ribanziriza umunsi w'iburana, bakaba bashyizemo ku isaha 3:06, ubwo hari ku munsi w'ejo, uregwa akaba atagize amahirwe yo kubisuzuma. Ni byinshi rero bagiye baburana hano rwose. Ingabire Victoire yahaye urukiko impamvu 8 zituma afungurwa. Nyuma yo kujya impaka rero kuri iyo baruwa, urukiko kandi rwatangiye kumva Ingabire Victoire Umuhoza asobanura impamvu imwe ku yindi kugeza ageze ku mpamvu 8, avuga ko yagakwiye kuba arekurwa. Nyuma yo kumva izo mpamvu zose zitandukanye rero, zirimo nuko avuga ko ibyaha akurikiranyweho byamaze gusaza rwose, ngo bikaba byarashaje byarashokonkoye, akaba rero urukiko rwapfundikiye urubanza ruvuga ko icyemezo cy'urukiko kizasoma tariki ya 7 Kanama 2025, ubwo azaba ari kuwa 4 w'iki icyumweru. Ubwo tuzagutangariza nyine icyemezo kizaba cyafashwe kugira ngo gahunda zigende neza cyane. Azari ku isaha 9 ku isaha y'igicamunsi, ubwo natwe tuzaba duhari tuzakubwira uko bizaba byagenze. Ni nako kandi tukiri mu makuru y'ibavugwa cyane uyu munsi, reka tukubwire ko Proteze Giranyirazo yapfuye. Proteze Giranyirazo wabaye prefegitura ya Ruhengeri ku ngoma cyangwa se ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana, ndetse akaza no gukurikiranwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu nguyu yapfuye. Amakuru y'urupfu rwe rero akaba yatangajwe n'umuhungu we Antoine Mukiza Zigiranyirazo mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 4 Kanama 2025. Yaguye rero inyame muri Niger ku ya 3 Kanama 2025, gwari ku cyumweru ku munsi w'ejo. Zigiranyirazo rero numwe mu banyarwanda 8 baheze muri Niger nyuma yuko bangiwe ubuhungiro. Bimwe ubuhungiro n'ibindi bihugu byari byose kwisi, ibihugu byose byarabwiye ati reka abantu nkamwe bakurikiranywe ibintu nk'ibi ngibi ntabwo twabizero ziranenge bwanyu. Nyuma rero yuko yagizwe umwere, ariko urumva ushobora kugirwa umwere abantu bakomeza kuvuga bati hoya no gukurikirana icyo cyaha cya jenoside, ubwabyo ntabwo bukiri umwizera cyangwa se umwizerwa. Nyuma yo gusoza rero ibihano bari barakatiwe n'urwahoze ari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania, ari narwo rwaburanishije zimwe mu manza z'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ku 18 rero Ukwakira 2008 nibwo Zigiranyirazo yakatiwe igihano cyo gufunga imyaka 20, ariko ku ya 16 Ugushyingo 2009, nyuma y'umwaka umwe rwose, urugereko rw'ubujurire rwamugize umwere. Zigiranyirazo rero numwe mu bari bagize akazu kagize uruhare rukomeye mu gucura no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu myaka 31 ishize. Hari mu 1994 yari musaza rero wa Agatha Kanziga, umugore wa Juvenal Habyarimana, ubungubu barizwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Turacyari mu zindi nkuru ziriwe zivugwa cyane uyu munsi, ariko ntayo iwanyu mu turere turagerayo. Iwanyu aho ngaho mu turere reka tubanze tugereyo rwose, twikozeyo. Reka duhere i Rusizi,
aho polisi yamenye litiro 800 z'inzoga zitujuje ubuziranenge. Hari abantu banywa inzoga zitujuje ubuziranenge ukibaza ngo biba byagenze bite. Nyamuneka yubanza umenye ibintu ugiye gushyira mu buribwa wawe, urebe niba bifite ubuziranenge cyangwa se biratuma umubiri warushaho kuba muzima. Kubera ko dufite ikibazo, umubiri uradusaba ntituwuhe, ariko twe twawusaba ukaduha. Biriya biyogwa ubinywa ubona bizakugwa amahoro. Hari abanywa inzoga yitwa kibamba ibahuma amaso, ariko se wafite ubwenge buzima ubundi ukanywa inzoga yitwa kibamba, ukanywa inzoga yitwa manura jipo ngo sinzi ukoze bya bindi. Hari abanywa inzoga bagaheka abana incuri. Hari umubyeyi ngo wanywe inzoga arasinda, yarabyaye abana b'abahungu, aheka umwana w'umuhungu incuri, agiye gusindiza umwana akoze mu kanwa ati yo, ati Imana yakoze ibitangaza, umwana wanjye yahindutse umukobwa. Ugomba kumenya inzoga unywa n'urugero uzinywaho n'izunywa kubera ubuziranenge bwazo bukemangwa. Polisi ariko iri mu kazi kayo neza cyane tunayikeza, kubera ko polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ifatanyije n'izindi nzego z'ubuyobozi bw'ibanze bafashe abantu 5 benga inzoga z'inkorano. Ni igikorwa cyabereye mu mudugudu wa Cyarukara, akagari ka Gakoni, umurenge wa Muganza mu karere ka Rusizi. Muri minsi kandi inzego z'ubuzima zigaragaza ko hariho ubwiyongere bw'indwara zitandura zirimo umutima, umwijima, umuvuduko w'amaraso. Mu bitera izi ndwara rero harimo no kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge. Umva izo ndwara wowe uri kunywa iyo nzoga yakozwe mu matafari, yakozwe mu bintu biri aho ngaho bya pakimaya, ishyizwemo ruvire. Ubwo nawe uko ruvire igenda ibyimba igatubura umugati, izatubura inzoga, iyo nzoga izatuburirwa muri wowe, ubwo tuzabona amatama yabyimbye, umusatsi wacuramye. Sigaho. Ibi nibyo byatumye rero hafatwa izo nzoga muri uwo mukwabo litiro 800 zamenwe hari mu burengerazuba bw'u Rwanda, nk'uko bitangazwa n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'uburengerazuba SP Twajamahoro Sylvestre. Yavuze ko ari litiro 835 zamenwe, asaba abaturage kwirinda gukora inzoga nk'izi ngizi. Mwitonde uko amategeko araharabahana, kandi nawe uzinywa nta tegeko rizaguhana, ariko uzubwazo zizakwihanira ko wazinyoye. Urwara za ndwara twari tuvuze haruguru, ubwonko bwawe bugenda busikana n'ibibwenge, ugasanga ubwenge bwawe nawe ntacyo mupfana. Ibyo byose rero ugomba kubizirikana. Ugahitamo gufata icyemezo gikwiye kugira ngo urengere ubuzima bwawe. Rengera ubuzima bwawe kuko nta wundi uhari wo kurengera ubuzima bwawe. Rengera ubuzima bwawe kuko nta wundi muntu uhari wo kurengera ubuzima bwawe. Munyemerere noneho tujye Kayonza, ni mu burasirazuba bw'u Rwanda, kamwe mu turere 7 tugize intara y'Uburasirazuba. Hari abantu bashobora kuba Imana basenga itandukanye n'iy'abandi. Imana abantu bamwe basenga ishobora kuba itandukanye n'iy'abandi basenga. Idini abadakata hasi ngo ribuza abagore kurarana n'abagabo babo. Kandi uwo muntu uri kuvuga ibyo ngibyo kugira ngo abeho nuko umugabo ise yari yararanye na nyina, ariko yaravutse yegiriye itangaza ati rwose mugore ntugomba kurarana n'umugabo wawe, mugabo ntugomba kurarana n'umugore wawe. Kubera iki? Ibyo iyo dini munyumvire namwe byanyu, hanyuma muze muvuge ngo leta ifunga iba yakosheje. Ni mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabare haravugwa itsinda ry'abantu biyomoye ku idini ry'Abadiventiste, itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Bishyize hamwe ngo mu myemerere bise abadakata hasi ikomeje gutera urujijo n'impaka abaturage ndetse no mu miryango yabo, bibaza ati abangaba baje bavuye he, iyi myumvire yaturutse he? Abayoboke rero biri tsinda bafite imyemerere itandukanye n'iya benshi, harimo no kwirinda kurarana nabo bashakanye igihe batari mu myizerere imwe, ndetse no bakanirinda ibiribwa n'ibinyobwa byinshi basanzwe bafata nk'amata. Reka kunywa amata kandi reka kandi amata urabizi intungamubiri akungahayeho, igikoma kirimo isukari reka n'ibiryo bigeretse bavuga ko ngo nabyo biba byasambanye. Ibiryo bisambana bite koko? Uriya muntu ubwenge yabukuye hehe nkuriya wo kubwira abantu ko ibiryo byasambanye? Ngo imyumbati n'ibishyimbo ngo bageretse ku ntuzi biba biryoshye neza, ya mateke bya bijumba bya bihaza za nkoro ziwacaho ngo biba byasambanye. Ngo ni impuguke mu by'imyemerere.
si ibyo gusa kuko ngo ntibajya bitabira gahunda za leta izo arizo zose. Ese wowe utitabira gahunda ya leta n'imwe uri mu gihugu cyawe? ntibajyana abana ku ishuri, ndetse ngo ntibagana n'ibigo nderabuzima, ntibajya kwa muganga, ntibajyana abana ku ishuri. Abangaba bararwanya gahunda za leta ubundi. Kandi igitangaje abangaba usanga bazi gusoma no kwandika, no kwibaza we yarize amenya gusoma no kwandika, ariko ntibifuza ko umwana wajyayo. Igihe kirageze ngo duhindure imyumvire. Ni gute wowe uzi gusoma no kwandika yewe mukifashisha nimwe mu mirongo yo muri Bibiliya, ariko noneho iyo mirongo muri Bibiliya kwifashisha uri kuyisoma, ariko urashaka ko umwana watazamenya gusoma nawe ngo amenye kwigerenjurira? Abaturage baturiye rero aba badakata hasi batangaza ko iyi myemerere iteye impungenge n'inkeke, by'umwihariko ku bana bavutse mu miryango ibarizwamo abo bantu, kuko bateshwa amahirwe yo kwiga ndetse no kubona serivisi z'ubuzima. Bwose umuntu utajya kwa muganga, ibaze niba twite buriya bivuze yuko atajya gukingiza, oya ubanza kujya gupimisha inda, ukanza kureba ko umwana afite ubuzima bumeze neza, nta ndwara, umwana bakamupima neza nkingo zagenwe. Ubwo bivuze ko umwana yavutse atajya gukingiza. Ibaza nawe ubwo buzima uwo mwana abamo, iyo yagwingiye reka ntibabimenye. Umwana utazajya ku ishuri, utarahawe izo nkingo, urumva uwo mwana atazakora akamutwara ku gihugu. Ubu twese twarakingiwe, n'abanyarwanda benshi ugiye kubareba babasanga ku rutugu bafite ikimenyetso yuko bakingiwe. Benshi urebye rwose ikimenyetso gisanga iyo nkovu y'urushinge bajyaga badukingira kera turi abana. Abaturage bakavuga bati mudufashe rwose, ati tubanye nabi kuko atemera ko turarana. Uyu uri gutanga ubuhamya. Nemeye Mukiza François, umwe mu baturage ufite umugore uyobotse ririya dini, niba ari idini, niba ari itorero, niba ari icyo mfashe kuri hezina, yavuze ko umugore yamubwira ati reka by'akabariro ntabwo turi mu myemerere imwe, ngwino tujye mu myemerere imwe, niba wanze akabariro amabanga y'abashakanye toka kure genda. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kabare rero buvuga ko ngo buri gukurikirana iki kibazo. Aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabare Kagabo Jean Paul yavuze ko ngo habaruwe ingo 28 zibarizwa muri iyo myemerere. Ati nubwo imyemerere ari uburenganzira bw'umuntu nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ribivuga, haribazwa niba koko ibi bikorwa bidahonyora andi mategeko arengera uburenganzira bw'abana n'ihame ry'uburinganire mu miryango. Si ibyo gusa, ahubwo harimo no kurwanya gahunda za leta. Uzi hariya uri umushinjacyaha ageze kuntu yasi yatanzitse cyangwa umugenzacyaha, abantu bano bakwiye kugiganirizwa rwose, kubera yuko ibintu barimo ahangaho ubona yuko bidakwiye. Ntabwo rwose ibintu barimo ubona yuko bidakwiye, ntabwo bikwiye rwose biriya bintu. Namwe mumfashe mwumva iyo myemerere iba abantu baba bayitewe n'iki, biba byagenze biti. Munyemerere tufika yonza rero tugaruke kuri gahunda nzamura bushobozi. N'abana bari gukora icyo twavuga mu ndimi z'amahanga repesage, bari gusubiramo ibizamini batsinzwe biga amashuri abanza. Gahunda bise ngo nzamura bushobozi. Minisitiri asaba abanyeshuri ngo gukoresha neza amahirwe bahawe. Umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Uburezi Minedike Irere Claudette kuri wa Marita ya 4 Kanama 2025 yasuye abanyeshuri bari kwiga amasomo binyuze muri gahunda ya nzamura bushobozi igamije gufasha abatsinzwe kugira amahirwe yo kudasibira. Minisitiri rero yasuye abanyeshuri bo kuri groupe scolaire Kimironko bari muri gahunda, abibutsa ko amahirwe bahawe akwiye gukoreshwa neza kugira ngo bazabashe gutsinda ibizamini bibemerera kwimuka mu yindi myaka y'amashuri aho gusibira. Yagaragaje ko iyi gahunda ari igisubizo ku bana baba baratsinzwe, abasaba kuyifata nk'umwanya wo kwisubiraho ndetse no gushyira imbere intego yo gutsinda. Yego hari abantu natwe twagiye twiga tukagira ibyago, ugasanga hari n'agasomo nyine kagutsinze akakubwira ngo urabanza ugasubira mubone kwimuka. Mu mashuri yisumbuye byabagaho, ariko aho biba cyane ni muri kaminuza. Muri kaminuza naho bibamo, ariko hari igihe n'amasomo gucakira ukazasubira kuyiga noneho ariko warimutse, ariko ari nawe utemerewe gutsindwa ngo wimuke. Ubwo twizere ko ariko bazimuka zaba bishoboye, atari ukugira ngo mwereke ko gahunda yatanze umusaruro kugira ngo harwanye n'urwo bucucike mu mashuri.
nako kandi aba ofisiye 81 bahawe impamyabumenyi ya kaminuza. Minisitiri w'ingabo ashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. N'aba ofisiye 81 basoje amasomo yabo bahawe impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza, ubwo ni bachelor's degree, bakaba barasoje muri kaminuza y'u Rwanda mu byiciro birimo ubuvuzi, ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyi muntu. Ni umuhango rero wabereye ku ishuri rikuru rya gisirikare rya Gakore hereye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda uyu munsi. Mu basoje amasomo rero harimo 20 bafite ipeti rya Liyetona bize buvuzi, ubwo barakomeza gusanasana abanyarwanda iminsi y'icumi. Akaba kandi harimo abandi 61 bafite ipeti rya Suriyetona bize amasomo ajyanye n'ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyi muntu. Abanyeshuri kandi bigishijwe binyuze ku bufatanye bwa kaminuza y'u Rwanda n'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Ubufatanye bwatangijwe mu mwaka wa 2015 uza ko maze imyaka 10. Uyu muhango kandi witabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego za leta n'iz'umutekano barimo Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda, umugaba w'ingabo z'u Rwanda umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph ndetse na Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda, umunyamabanga mukuru wa RIB. Abenshi babazi ko RIB iyoborwa na Dr. Murangira Bitsiri, uriya n'umuvugizi wa RIB. Umunyamabanga mukuru wa RIB akaba yitwa Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda. Abantu bagomba kumenya abayobozi batuyobora. Minisitiri Murizamunda rero ni Minisitiri w'Ingabo yashimye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku cyerekezo yagize cyo gushyiraho uburyo bufasha ingabo z'u Rwanda kwiga. Ati igisirikare gihamye cyubakira ku bigishijwe neza, batojwe neza kandi bafite ibikoresho bikwiye. Ahazaza n'ahanyu, mukomeze mufite imbaraga n'intego, mukomeze guteza imbere igihugu. Umuyobozi mukuru w'ishuri rya gisirikare rya Gako Brigadier General Franco Rutagengwa yashimye umuhate n'ubuhanga by'aba banyeshuri barangije aya masomo. Ati aba bakobwa n'abahungu barangije amasomo bagaragaje ubuhanga budasanzwe mu masomo yabo, bafite ubumenyi buri mu busanzwe n'ubwa gisirikare ndetse bashobora no guhangana n'ibibazo byugarije sosiyete muri rusange. Brigadier General kandi Franco Rutagengwa yibukije abasoje amasomo ko bakwiye gukomeza kurangwa n'indangagaciro ziranga umwuga wa gisirikare. Abanyarwanda twese dutojwe tukagira indangagaciro nk'iziranga abasirikare, u Rwanda rwatengamara. Abasirikare ntuzabona mu bikorwa by'ubukebebe byazonze benshi, bakaba badatumye igihugu kidakomeza gutera imbere nk'uko byifuzwa. Ubwo rero urumva ko y'amafaranga atakarira mu bukebebe yakoreshwa byinshi mu kubaka igihugu. Nako kandi Professeur Didas Kayihura Muganga, umuyobozi w'agateganyo wa kaminuza y'u Rwanda, yavuze ko abo ofisiye bakoze urugendo rukomeye rwo kwitangira igihugu. Ati ni umuhamagaro ndetse ubunararibonye bwanyu buzatabara abari mu kaga, mwomore abakomeretse. Nibyo yabibukije rwose. Urumva ko ni amagambo rwose meza cyane kandi basanzwe babikora kandi bafite naho bavoma, barakomeza gutera ikirenge mu cyabanjirije. Ntabwo bababwira byinshi kuko nabo bazi icyo gukora. Bazi icyo gukora kuko urababwira rwose bimwe bagahita bumva ibindi birenze n'ibyo bababwiye. Nicyo baturusha buri abasirikare. Makuru afitanye isano n'u Rwanda, ariko nanone mbere ko tuva mu Rwanda tukagera kundi makuru yo hanze y'imbibi z'u Rwanda, reka mu myidagaduro tukubwire ko umurinzi wa Debeni yavuye muri Beka Arena ajyanwa mu bitaro yitagaraganya rwose. Babaza ngo byamubayeho ni ibiki, ngo yitwa ya ntare, ariko intare ubanza yaje gukangarana rwose ntibyagenda neza cyane. Yitwa Faisal Ntawuga yake uzwi nka Faizo cyangwa ya ntare, benshi bazi nk'umurinzi wa Debeni, yavuye muri Beka Arena aho yari yaherekeje uyu muhanzi ajyanwa mu bitaro gitaraganya nyuma yo gufatwa n'uburwayi butunguranye. Amakuru agira ku kinyamakuru Igihe nuko ngo nyuma yo gukora igitaramo muri Beka Arena mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri Kanama 2025, Debeni n'abagize itsinda rye bagiye kwiyakira. Icyakora ya ntare ananirwa kuva mu modoka kuko ngo atarameze neza, bahita bamutana kwa muganga. Ubwo ngubwo rero Imana imworohereze, mufashe akire vuba, nicyo twamwifuriza. Reka tukubwire ko kandi ku makuru afitanye isano n'u Rwanda ariko no hanze y'imbibi z'u Rwanda, Bujumbura mu Burundi, Ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi bakorana barakekwaho ngo gukorana na AFC M23. AFC M23 rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ko ruyifasha.
ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Burundi akaba yitwa Willy Mulumba ndetse n'abandi bakozi babiri bo muri ambasade y'iki gihugu i Bujumbura mu Burundi barakekwa gukorana n'ihuriro AFC M23 ndetse na Twirwaneho MRDP Twirwaneho batangiye kumukeka amababa. Ni mu gitondo cyo kwa 24 Nyakanga 2025 inzego z'umutekano zataye muri yombi rero umukozi wa ambasade Lola Ruboneka Musabwa. Urumva ko ngo byanze bikunze n'uwo muri biriya bice n'ubundi bya Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Kivu y'Amajyepfo cyangwa y'Amajyaruguru. Lola Ruboneka Musabwa unasanzwe ngo ari umuyobozi w'abanyamurenge barokotse igitero cyagabwe mu nkambi ya Gatumba mu mwaka wa 2004. Mu ijoro ryo kwa 28 Nyakanga kandi undi mukozi wa ambasade y'u Burundi witwa Felix Mweza nawe yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Uyakomoka kandi mu bwoko bw'abashi muri Kivu y'Amajyepfo. Musabwa na Mweza rero bajyanywe bwangu ikinshasa mu ndege yakodeshejwe na leta ya RDC, bafunzwe n'abakozi b'urwego rushinzwe iperereza mu rwego rwa gisivili n'urwego rwa gisirikare mu gihe ngo bari mu kubazwa. Tariki 3 kandi Nyakanga 2025 ubwo n'ukwezi gushize ambasaderi Mulumba nawe ngo yahamagajwe ikinshasa kugira ngo atange ibisobanuro ko abo bakozi ba ambasade ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Burundi bashinzwe gukorana n'ihuriro AFC M23. Makuru aravuga ko kandi ngo nyuma yo gutanga ibisobanuro ambasaderi Mulumba yashatse gusubira mu kazi i Bujumbura ariko leta ya RDC irabyanga imusaba kuguma ikinshasa mu gihe iperereza rikomeje. Ntacyo leta ya RDC iravuga ku cyemezo cyo guhamagaza ambasaderi Mulumba, gusa bivugwa ko ngo nawe ari mu bakurikiranye no gukorana n'ihuriro AFC M23. Andi makuru yo katuyasoreze ku nkuru kandi ivuga ko ngo ni perezida hariya rwose muri Gabo. Umuturage yagize gutya abwira perezida, aramubwira ati perezida rero nubwo uri perezida ukaba uri umunyacyubahiro uruta abandi mu gihugu ariko ngengeye kuguhangara. Umuturage yasabye perezida wa Gabo miliyoni 9 z'amayero kugira ngo adashyira hanze amashusho y'ibanga y'ubwambure bwe. Hehe, umuturage wanze yarebye ikimuhatse. Yitwa Nasihi Malawani Ali Azi wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Nazi, yasabye perezida Brice Oligui Nguema miliyoni 9 z'amayero kugira ngo adashyira hanze amashusho y'ibanga ye. Mu cyumweru gishize uyu musore w'imyaka 25 y'amavuko ufite ubwene gihugu bwa Gabo akagira n'inkomoko muri Liban yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano za Gabo arekurwa nyuma y'umwanya muto. Nyuma yo gufungwa rero Nazi wiyita imirimbanye y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu yahungiye muri Liban ashyira hanze ikiganiro kibanga yigeze kugirana na perezida Nguema, amenyesha abamukurikira ko afite andi majwi 46 n'amashusho 18 y'ibanga y'uyu mukuru w'igihugu. Nazi kandi yasobanuye ko aya majwi n'aya mashusho bishobora kwandagaza perezida Nguema bigaca igikuba muri Gabo, bityo ko kugira ngo adashyirwa hanze uyu mukuru w'igihugu agomba kumuha miliyoni 9 z'amayero. Wakibaza se we arazitunze izo miliyoni 9 ra ko agiye kubutegetse ejo bundi yahoze ari umusirikare usanzwe se kiretse n'amaze gusahura igihugu. Leta ya Liban kandi yataye muri yombi uyu musore nanone nawe yahise atabwa muri yombi. Urumva ko atawe muri yombi cyane tariki ya 1 Kanama 2025 ibisabwe na Gabo imukekaho icyaha cya ruswa no gukangisha, gusebanya no gutukana mu ruhame. Ashobora kandi gusubizwa iri brevier muri Gabo kugira ngo aburanishwe. Nazi rero kandi ashinjwa kugerageza kuzambya umubano hagati ya Liban na Gabo, kubangamira inyungu z'abanyaribani baba muri Gabo ndetse n'ibindi. Nibaza nawe ese nawe wahangara perezida ukamubwira ati perezida ndashyira hanze amabanga rwose. Hehe, reka rero tugaruke mu kanya gato twitse kubijyanye n'abana b'abakobwa ngo bashobora kuba nabangavu, ngo bashobora kuba bakwemerera kuboneza rwose urubyaro bataragira ku myaka 15. Turikoza mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda twumva ko byari byifashe. Nawe duhe igitekerezo kuri 07 98654 hanyuma utubwire uko ibintu byifashe. Reka tubanze dutumike tugaruke mu kanya. Waba wifuza kubaka inzu ikomeye kandi iramba ku rwego rw'uko n'ubuvivi bwawe buzayituramo? Gwasiri Construction Company Limited ni igisubizo kuri iki kibazo. Muri Gwasiri Construction Company Limited tubafitiye serivisi zose zijyanye n'ubwubatsi bugezweho bwa kijyambere, harimo nko gutanga inama z'ubwubatsi, gucunga no kuyobora imishinga y'ubwubatsi kuva itangiye kugeza irangiye,
gutanga igishushanyo mbonera cy'inzu no gutanga ibyangombwa ndetse n'ibindi. Muri Gwasiri Construction Company Limited dushyira imbere ubuziranenge, gukorera ku gihe ndetse n'ubunyangamugayo. Ukeneye imyubakire yizewe kandi igezweho wadusanga mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, cyangwa ukaduhamagara kuri 078 56 13 649. Willy Consultants and Construction Company Limited, igisubizo kuri wowe urota kugira inzu yawe cyangwa se ko imishinga yawe y'ubwubatsi ishyirwa mu bikorwa neza vuba kandi kinyamwuga. Tugana twubaka ibyifuzo byawe tubihindura impamo. Dukorere Bugesera mu mujyi wa Nyamata, cyangwa se wanaduhamagara kuri 078 56 13 649. barakoze cyane abo muri Willy Consultants and Construction Company Limited kimwe na Kwasira bakujyana badugezaho ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubwubatsi. Izo serivisi nawe rero wazibona gahunda zikagena neza cyane hari mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, ariko no hirya no hino mu gihugu barahakorera gahunda sikarushaho kugenda neza cyane. Niba dutera ingabo mu bitugu kugira ngo kino kiganiro kikugereho 5 kuri 5 badahari ubwo ntabwo cyakugeraho. Reka twikoze mu nteko ishinga amategeko rero twumve ibijyanye n'impaka z'abadepite ku bijyanye no kuboneza urubyaro ku bana b'abakobwa batarageza imyaka 15, hanyuma nawe ubwo ngubwo uraza kutubwira icyo bitekerezaho. Ariko nibajije wenda ndagira ngo ndusheho kubyumva, ni gufasha abana guhera ku myaka 15 kubona serivisi zo kubona urubyaro hatabanje gushyirwaho uburyo bunoze wo kubigisha ku myitwarire iboneye n'ingaruka bishobora guteza. Nishobora guteza ikwirakwizwa ry'izindi ndwara kandi nazo zifite ubukana ku buzima bwabo, zikaba zakwibasira abakiri bato ari nabo Rwanda rw'ejo. Ndikwibaza ni gute uburenganzira bugiye guhabwa aba bana twabuhuza no gukomeza kubigisha gushishoza no gushyira imbere mu kwifata no kwirinda izindi ndwara zose zakwandurira aho kandi zikabagiraho ingaruka ku buzima bwabo muri rusange. Nkongera nkibaza ni kuki tutashyira imbaraga mu kubaha condoms kuko zishobora